Musezia ni sewe museo nyeneta wa Steven Mwema bani mutongo TV ngwate ya mukamba karibu ndeni wa kilungu cha wasia wa mwemi muthenyani wa umunthe tuima matunda na indi ni tukutha tuima avocado yo ndondo ya mbia mbakeka twa sokoni ukesomea na ningwitha ngikuonia matunda ngimebata muno ta mayo na sindu ingi sieke bathukanio karibu ndeni wa kilungu bani kakuyuni ya wakangundo kauntini ya Masaku museo ina museo muthi makwita ati mambita Shandraka Kiokombwa nakwita au ita okay Shandraka ndizike muno ndindi no document lakini Kiokombwa izike muno nyingi mo colony oi niki nundu akwitha ni strict nikulia having waita kiucha cha kwitha we mundu strict ye patwika naye mundu lote strict mali yake ni ananga owe mwimi wa avocado uweze andu moko so anasio na maitwa maithio ya pate mubango yo strict ye note that bandu ndeni wa wimi munobio karavie we strict kana wito mu colony sinisa kuniso vya muno nundu akwitha anybody mundu wonthe kuka ndesimu isaumania ba kuno ngithaka ando sinisa with a lot of care asovete ina nuseo kwitha we strict na sinisa nundu ndu no tethia sindu no isa ithe wila kangitio no ngithoka isovea na ndini wa kuisovea bo wita either masiro ma mu colony kana kwa museo ni very strict sindu ni siake newe athe no ito wangwe newe athe no ito mu colony aye diwa niki neti kumata ne yunu ndo kwitha ni strict either on time either on sinso ndine ngwika na wona mundu aitwa mu colony manisha mundu usu ni mundu wili ata ni mundu wisi ndo gwika na mundu abwangwe na mundu lokwete ko wona mundu andu mebikia kumweta mu colony manisha mundu usu usio wake yani be ondu withia ndenda aitha usindu ni siake sindu ni siake ya no so bit no pe tofauti ya mundu kwitha ye mu colony na ye mulau as in mundu no ethe mu colony na ye mulau ibyo konde mulau ara mundu no ethe mu colony na ye mulau ya ndezi kwitha mu colony ti kwitha mu colony kwa kwitha ndunengana kuso besi ndone kana sione kana tha bimo nengando kama nenga okay lakini sio kitabu wangu yo so aspect ya mundu kwitha ye mu colony ezo so besi ndo siake strict then wa wimi ita siata ni ita sia muno nundu ethana ndu thukumana mo kana ethana ndu meo mesila kuma kwatanga sindu siene no ngithoketha mena kuisovea nundu maisi we mundu sindu siake ngukwaranga mesaumania ko kwitha we strict no sio nundu siake ni usoveka ni witha na thukumi makutethesia ku avocado ino kuisovea na mboga ilo bandete sindu cionthe mundu la wina athukumi munane kwake amakuwa hata mekala na siata megeso mwenucha yu athukumi ndo thangwa sana ndo asio muno na sometimes no kwa noto kwa ndo athuku because they see ndo mayuso ndo bailete kanoka kwa tasio me so visi ndo bailete yu we mito yu ni na wa avocado mayu na imana simo isi abantu ndeko rusimo rusimo tika kina mayua mabandwa mitino ya bandwa chakwa ni kukunewa simu na ngikunewa through video jonwa kila kikiwe ko ni ukwata seo kana athuku itengemea nondu makua ni maukua athukumi na seo muno ni mailito kwa na njila elite nondu nombe matebo you can't work vi bandu vitona na yu pe moto no kwata maka kwenucha kote majority iro makoro kezea payundo maende yasi ina maituma wenu kamituke na yu basi ano mabandi wote kuo mpaka mese kwekanesa ila usisia muthukumi na kwese yu pe mundu rusiesie eka ilobi la Mombasa eka ndisi anza taku ndo kala US na wese no kwenda kumatha muthukumi amobande atebo amona si avocado na simu ni vigezo si bila wili to sisia ne kana wese mundu usu we sure wana no akwime we Tanzania we UK we kondo kungi yu kindu kala important kutema undu wonde ni trust muthukumi agethe trust na agethe mundu
kumind no kukea about welo kutethesia kila chaita andu ne ainge ona tio thoko mioko na maybe ala musiani ni kindu kita trust kwa na mata nanga anda yasi musiani na kwa na manenge tenda yasi musiani muno ukazaidi kindu cha mwene ki treat ta chake mwene yuko that is the only difference. So how usiasia like person do usiasia kama na no trust we sinusia kwa no kusovea ilo manda mutu uyizo tu kana wakata mundu muamini wina kuaminika kwingi betu bendu ndumwisila kwasa ukamba kwiko kaundo kanini nake woka wethia kaneki wondu na bangite netha no mbeso na mutumite wethi na tumiki unu bailite then you take off from there. Indi utia muthuku mi avocado ito nengira wili utia wikara na ndwika lako na ndika lako utia wili uno hii na ile yako tu atwa kila nikite no sie nethwa nindona kwa senethio na bahati netha na mutumia tindu o aba utwi akabilingoni tenga ira Joseph Chalo Kilonzo ni Joseph Chalo Kilonzo ni ungamite maundu amakondo ni ungamia athukumi niwe tapanga tibanda kina ngamutumia mbesa maundu cionthe akandika athukumi na akambikia maundu cionthe riu ethirwe mundu utethio muno balani miti yonthe itawo bandit mayua yonthe itawo bandit less dragon isu na bandila no kiekuku lakini another thing no mbikite maundu cionthe ko ona sindula tuitainenga uito ta ku build relationships nitethia beyond ona maisha ona mpaka kuimani haya avocado ti kwe mbeo tofauti kwe mbeo tofauti kwe avocado si mbeo tofauti yela ni imani maas niki nundu ni dhahabu dhahabu ni aitwa gold it's a clean gold niki green gold catchment ya mbesa hii ulukute another species na plus you etunda ni asene wona limota hivi kwe lifespan ya ni tofauti nange itala manavest wa naenda India you lifespan ya na kwikala thite kwa nange it can stay for a long time than another species na the market kuteange kwe ingi ila wa avoid yewe wale ilo banda kwe ingi all the time ila na so mi ulo amana mwa na nguye from the start nguye na so mi ndino wa YouTube where the mwalimu kulani na so mi ulo akeki na fall in love na hash jai man zingi ndwa India try nundu ila no ni the top leading yes ashi characteristics yayo ni avocado ibwanata ila mundu tona kuthi athi mundani ayethi akase no ni ash the tofauti nundu wa sisi can you see how shining it is na like a pimbo yetu matundu twa muthembo gasa kwithia ni kindu kibata attractive na yemoyo ye mauta maiseo muno okay no bande avocado ba kumanisha climate ya muthembo no ni kirono zina avocado kwa werelesie climate cha kukitha kibwana ata nikenda wese mundu la wina climate corresponding na kiu ama no yake avocado kwa kine banda wana ku duko ndo na kwazia hii anything can survive here nundu wa weather condition kwa relese climate cha ba kwa ngulosia hizi ekundu kungi tofauti ama na bandu bailiata diba ti bathuku muno ti bandu besua yingi tho sua yobo lakini benze okasagithia ni nzebe bwata ina kuendeze kwa mitunda maiyo sinzo ndo banda nundu most of the time baki ndo banda bake kabaluka chokela oneza wakisobenes kumbwa yuangara yu awata kukungi lakini wisa kwithia nita bandu bwata special bagwambwa house ni tieman kihive ni kalima ya sort of kihive nangiru tio sio no baili ti plateau ni bandu bokelelu okasagithia ni bandu basio na avocado ino si survive na mbua ye kana nongithasia most of the time kondi ngithasia munango nundu mbe wararuzi omundu ndo niwe kalitila kwa uwa nini ungamitio mundu nezokezera kiuwe yongenda kwa uwa kiu chonde retain aba ti bandu baba ukukethia ni bakululie kwa uwa kiu kingi retain aba uketheta kwisa ngibia no once in a while
na ndume yake ukichukua ba irisa bwana yeye ba ila ngwendo ngita ta unit ya mbio ngita mwi wanana itukatisa obezi ila kwithano itukatisa obezi siena nzeo tikeke yake maybe once or twice a week. So assuming ndona ngithia they will do good. Jao na mena any kind of effect. Na so wakale ngithia bado no mase. Na neki mu pangiro ngithia. Cho wendi. Mwenda kuongelanga. Mwenda kuongelanga nundu ukayena kaikundu baileta. India kwa thina fruits i ready. Aya thina iso getha si ready na still is flowering. You could need it can help a lot because I knew sia through the Masiata. Okay. Yeah. Oh yeah. Aye. You avocado teno wasia wabande we kundu kungi lawa ki research whether avocado banda wat. Avocado ni dukuma seedling. Wamba koza kabelo. Na timbe hivi indo ganes. Yaangi mloko. Ala kienyeji. Ala kienyeji. Then ukainda kana ukapanda ukeketha nguni. Then you start watering. Then after some weeks you cumula. Umelo ye abala ukwe and then you ko ibanda you yenzi amama seo nabo obeke na ambia manage. Then from there they ana kiasi kwa imai kwa ko prepare you uyume buyone. Ele te kwitha bandu babwa nata. Ele te kwitha bandu be inze nesa. Nata like a futume avocado ndenda email kumuno. Ndenda kusoka kuande byo. And like 1 foot. Like 1 foot and then weke amanywa nesa. Ukenza futu moli kwa ile udhanda. Then weke amanywa nesa. Weke ambo yako. Ko weke ya bono aindo ti fertilizer. Ti fertilizer. Wind. Avocado ndesa likana fertilizer. Ni malikana lakini ninguye from the beginning ni organic. Dume hapo. Okay. Na muno mathina lawo isa komana namo ma avocado nicho. Sometimes tutaibinda harvesting there bya mara maingi ni kuka kuthoa ni broker. Yuza kwetha umeama ko kuthoa so cheap. You utemundu patient. Ni uthoa na you no gazete imu ithoa like the other day mana kama diukire mawasling na tanda tu imwe lakini magwa na le amo yeah mara mtu kuine sio mata akenji 95 shillings maithi India so wate mundu kutwa India kana wate ni wa India na ate mundu wa India so mundu akwata soko nse wata you itengeme na undu wesene nandu ana mama ni kwesla friend of mine ambia peandu meko kwa avocado kwake angu ni asimu nambe ama ndairiku momoka. Lastly yikale bindana ata wisa wamino banda wisa utwika nokeza you wamino banda mutio chila yakalatin o banda na on graft sometimes most of the time most of them kwanza ilanzi ya they took like a year mwaka omoto a year na mino graft within a year yambe of flower and wako that tu nini ka flower ke so small you take the leaves of you take the flowers of no look as yake no gayo toleka like a year or 3 years ni mubya muno ndo akwenda nonena na itu tuthio muone twasio kando tonya mayu ni mubya musese ndo akwenda no sesia wasio mu Mutongo TV ngwatani ya mukamba yenera Steven Mwema ni thiacio twathio muone anatukita ingi. Musese ni kwatia wende nesa karibu ndeni wa kilungu cha keli cha wase wa muhimi na ende yu ni na konia avocado twamana avocado sia hash ni green gold kana dhahabu wa green na ende yu tukite kwa mayo kana
ma bananas niwe maito ngumbo kana ndo wazira na kwati hizi kikamba cha kitwika na chama chama sako na gukono na kumi aiya bana na kumumando so twetha tuwe mama hiyo naende ni mubyano nda kwenda na nana ni bamutango TV twambie mayo wa mende yecho mayo na mende ye gurabize kuma tende money besa no chokela kindu baiki ndo kingi umende nyina mende ye besa ku generate besa no part of money generating mayo membesa there's a tiambo ngino marketing nino ndo ngino na kwa mende ye besa they generate a lot of money ila na temana twaso kuna mende mbesa na pe mutumia mwekoyo ne ngi musomea ila na mungu yira wa YouTube na soma na nono ndo ameke mbesa na kulia na why can't I do it then na fall in love no kana ambia kwa kotake then the rest is generate money so they generate money yeah we mundu mwe so far ila twikite unanene na kutukethea we mundu mwe wika research muno ni wasiisie kila NND consumers mekwenda kila thoi mekwenda whether ni mekwenda mayu muno yes mayu maitu maingi mauma banundu wanani ni wokio field market itebo mayu maingi maitu ma Kikuyu na Meru na ngi Kisii na yule bange kulia hati wo muthanga wa Kisii muthanga wa Meru kila kitu mako kama tutaima mayicha na azia together tinandu meongweli makaima mayutakwa then tutile mayukuma Meru kuma Kisii ukaza mumwa ba locally kwa kama za mundu umeta tala ithi kosa di malikiti umeta Kisii kana umeta Meru you know nanga banda mayu at least by the end of the day ni utilangala ma mundu kuma baku yilo bikulate mayu akosa baba kubika nanga mutwa ndu most of the time ndo atala ko nuisi anongi mona wether mona munda wena mayu wile nesa mema nene makona mayu azuta mabandito ta mala ma beauty mayu amaguti ma wanake abana ma generate money ma mbesa yeah wabika buba kuketha imo kana ndio ukitoketha ninge there several ninge there matuko maingi muno me ko like 1 year or 2 ngiketha na hiyo mundu yakula sia hii USC yimwe bayo lo na ishia ikwatyo ndonge how do you make money kwa kindu kiosia yimo na kikola yule dengi watarusia buti na kunga mere uwe na menara na bandie thimwe lakini bese na mbingi muno kuyi sia thimwe thia sia thimwe ucio wathi ati yonge kuyi yeso sia witha wathukie kangi kama kangi kogete dengi ta yundo kana yesio yokera athukia uyo asia na ka athukia ngi wo kuma yu maitileka ni utileka utoma sobe ni mendete mbe ni mendete bu muno na kiwu utoma nenga bu utoma nenga kiwu manda au makathala pesa by the end of the day ndina na mesia samuto nini tutoma kin kwa twelesia nayo ino aspect ya beauty kwethia musiwile nesa na wewe ena nzebe na kaiko nangwa natural sounds so pia nika changia no ndo atata kwithukizia kwithukizia nzebe la wande ndo niwe yogere ona kwisua pa munda ni witha we cool mbe ndo ndo amayu na meteno na kingi na mende ye muno kumabandanisa na meteno avocado nundu peka la pepa throughout because na issue sio tindanginyi veti hivo kweze there except ni mamenea kutuma meteno yana muno nika nduke mbande ama kubi you take mba tichuchu I'll keep them okay pe sindu mundu wema wese there mosi wa mo kana by products no kwitumia kwa kama ndwangi ta matwano mayue no tho matumia kwa mulching kubiki ya na sinisa mudambo ni mautetha cia kama yumbene yu matwa ila nasea yase wasise no ndo make it di mala na sebambi ta na sebambi be maituka my moch is the yati inge
pala mai ba ime kusia thia that is one kusia kimeu na by the end of the day the one bo so yes itwika bo ize the munda no wetha yo na rutuba aya ila wambe kubanda mayu imundu ambe lava you start from kusovya ima tokino ketha munda kindu chambeti munda wina munda then uzoko isovya ima wenzima ya 3 by 2 no wetha nabo 3 ni kulikana ndikana ndau ni kutengemenya nyama kwa nenza 2 tonde na uthanda izo ni feet no uthanda wa 3 yu pandu be muthanga muno nesa do need kwenza email we need kwenza email o kiasi detail kumuno like 2 or 1.5 kwa 3 then with kiabo no imanda ndo ilanzio you can buy it from ama tissue kacha kana wetha no ndo banda makikamba yuko ikambe yako tutambeto bikabue pe muthango mwe wasia muthango no wa kwanyendo tono bando mayo kana muthango ni musio kwa mayo pe methanga mayo methanga yuta yuo ni room soil na ni matende yakwe kanesa room soil no la dawe mito aye umubula nu yuo weno tasi room soil ndi da ebulanete clay na sand soil kwese ya timu kamu muno na pia ti kitangade muno ulawe ibu katikati yuzu no ndekete mayo ni mendete muthanga muthembo su muno na muthanga inabo yu ugetha wi unfortunately mundaku ni wa kithangathe wenza thima no ithio ka import muthanga musio kulo ka import ukawikie no ibanda an example be another guy we ban Galicia masi unatwa US tunatwa mu US ana wi muthanga muunda mabian na eta mundu wa tractor na oka bombo mai manetinga na athi umanda muthanga kondo athi tho muthanga nabu oka ekia yuko mala bogero sang na ini ukuli kwanya ndo ala mena muthanga mbene mena munda excuse yo ya kule kwa manager by excuse no tulu na kwetha mundu atena isi tia ndo the mena knowledge yani mundu no tona ku abandu be mavia na ithi kuyo kuthoa muthanga yes na mundu ena muthanga na mali mamake manenza ne itinga matenzika imundu itinga thikakwa mapia suonde na oka ekia muthanga na ekia bu na ambe umithia go there today I made a job mayu na makekika that means titabe bandu mayu matekeka pai bandu yubetekeka so long as in material okay yutu iso witu aba mundani peke ndo masia muno cha maybe muthwa no to no masumbwa muno yu weka ata yu ndia na isumbwa muthwa paiki ndo wa mino banda kunde tona kuewa pe wo ndakini ndia wo experience ba pe wo without mayun kwa rao mayun kila no nete ama tissue maiko thare kuthano mwingi maiko thare kuthako challenges miru dia komana dia komana nende challenge itu mene to badukanisie asumeta ma tissue culture na mwasi wange tofauti tissue culture ni tuthako kene mayu make research o make research muno ngesegitha mena kuthiano muno angi makienyeji tia mai kutan izindo tho metata makikamba asu ni magodere kuthatu walu twa mithemba mingi nokitha maikanes lakini ni yothikie research cia mithemba mingi ukitha kwithia timo wau ni ti kwena na unene wayo ti kwena na quality ayo ukitha niyo wasejita wata I'm bandit in Grand 9 ino ya sayu ya ira Grand 9 William sorry ira William Mr William ile kubiona ba ni Grand 9 yeah so tofauti ni yani ya sababu no lakini they can go ila ya tissue culture ndio jiba kana ni onde mati tissue culture they no tissue culture Grand 9 no tissue culture na pe ondo mundu find out mundu tonyoma na kama na inone ya tissue culture na tissue culture ila yegwa no because the you with you though no ama no atho ame okutea ngitu yukulia uyu ma with you thando yukulia ndo iloenda ko thiku kitawase nengo thi you with you banda with you banda with you so nenda William kana nenda Grand 9 ko ithu kwala matesa
ndiyo mukule dilwenda araya tilwenda ko no recommend mondo ose tissue culture. Yes, ni nzeo. So what tissue, so long as you have water, with a good muthanga, now in a kiwu, then you're good to go. Na kwani mundu lo uteo banda ya tissue culture either na experience iko nata ngino kuima lakini we say the other wenda ma business you animate their business you angi makenyiro masia automalo ni tutena lakini hizi kwa business dumba teno ni tutizao biko tamna mana nana kimwe dimo kato ke siero ke no ne wongili itenge me nondo hizi nondo mbeki kila important ndago ekibu nabo dina fertilizer tula fertilizer organic wa ng'ombe mbui lakini wa ng'ombe wano neta museo nondo ni long term wa ng'ombe ni kala 5 years no hizo the weta museo kiasi kisio noto na kala for a long time udozo kakwike okay na meda memo ano ma tukacha memo lakini watu kama ma fertilizer kwa memo you ama kwa ni manabu they are very sweet even known to the market yeah na yoe isu wasi abe ino ya William abe isu ya Grand 9 ila utwa sokoni ala uko na maendo muno ni mewa onde ni meno lakini Grand 9 itha na ni thegwa ni ko thete kalanga muno kwete thegwa ni nda ukize atewa mituki nundu akwanange kaguye na lifespan kabwata ta better in market than this one. Okay. Ko Grand 9 yo wende no replace on the matter Grand 9 nundu onzo be mite no yeke shoot muno na pia ma we say they on a mass yani mekwikala muno. Yes. Okay. Aya you was ya with you though tiwo kwikia nasareni chao with you though kwa mu with you though kwa mu imila kwa ita kwa mu yeah no yoka size no prepare ima yaku weke abu weka kila kindu then you come and plant it and you start watering no mundu no eko kuiwa ba mu ndani yeah na ithi kwekaneza ithi kwekaneza ninge ati already grafted kana nguo yaingi sabero as in either you ne grafted you ila yima mwenzake you grafted no same species yeah no tho ku mu ndani na ithi kwekia ila ila wetha yesio ukathi kwekia so ati wale sobe ye kaneza so ni wa ibanda wikala ibinda na hata iyesa kusia ile ni mwaka umwe isambe osia na pe any management ukoyeka kuesobea pe management like ya osea ya mulch that no need mulching la kuna sio inge ka mulch uka water ene na sinusa mzee ka method any kind of disease you ma affect weka sinusa then and weka sinusa then you get the best fruit na ila mumia bindu ino binge mama inge bai no betanga kana weka ine tu betanga agriculture masia mena atatu lakini wasisi nyene neto nanana neto nanana nundu kitumi nina kiwu na bomu nundu na kuyu uitwa akibetia wisiasia ni tatu nonge isiasia na nana tutengemea na mwene nundu wethi yes yuko nundu wapo yes wa manenga kiwu you can manage like agriculture menda mayasia atatu nundu no kwata the quality you want. Okay. Yeah. Ni twaminane mu bya muno. Cha muso tutabyo kwa metuke uteteke tata ni agriculture generally. Agriculture no tete munene kula ni nundu mbe. Ndiko ine kunenga mbesa. Na inenga mbesa hii. You give an advantage ngitandu ta mutongo ikuka kwako. Yutake mbadi agriculture. Ukaka kwa kwekara mutongo. Mutongo TV mayoka kwa mengi muka kwekara. Okay. Nundu kwezela i agriculture imoka mono nika na plus andwangi neighbors maimana kana peundo mundu enda kukwachi ngwate through my number 0713 088 957 mundu enda kukane baka koyo nika ngundo masako. Thank you so much. Aya musaisi ya mutongo TV ngwate ya mukamba kikilungu cha wasi wa muemi neta wa Steven Mwema netwa mina twitha nangi kwendani kwa mwe